Kublai baro nak yang darshan kin rashlong yang yang sebagai pitch untuk kubor mentaga janmit shon pa si kubor ki babnya ni pechwai kemat bakong san. La ajing bit ketnat telecommunications ban play leti ya ka 5G la kumnu hau benai ban wan. Sedang ke dorbar senra jong ke dorbar thoang ke jalan adu dai terik nailur. Kang ke sarkar ya pradli channel lat pathai kubor po YouTube ki babin sapeng ya kubor lamner ha ke be dai bat jingan jong kari jing ya dai besabari bat kesukasan. Bat la pelat ya kejing rai 83 ha kesur jinglong tenrai ha Megalaya. Ki kubor ki babnya ketenat telecommunications kala ajing bit syakinong penya telekom ha baya day bat kejing pelilenti ya ki kam baya day bat ke 5G. Menteri ketenat communications and information technology Ashwini Vaishnav ulaang bakasiti halor kani kebenta la de ban pa. Vaishnav lokar paru ya telecom service provider ban penkre na kebenta kejing pelat ya ke 5G. Chairman ke Bharti Enterprises Sunil Metal ula ajing yaro ya kejing longklo jong ketenat telecommunication habaya day bat kejing pentelun kam jong ka bat kani kaliang. Metal ulaang bakajing mang ya ki iban la de ban ai lang kumbala kular. Ulaang ru ba amdan kam AA, amdan kam bodin, amdan kam manlet shani setai, bat amdan jing kam ki bahe, bat kani kade kejing suk, ban penya iki kam ki jam. Andala penbit penbiang lut ia baru kejing don kam kinong penya telekom kila ban sedang ha ban pelat no ya ka 5G. Kedorbar senrai bahan rius ni jong kaying dorbar thawaan ke jala kan sedang nadu ke kendai terik unailur bat kan kut ha ka kan riu terik unailur. Haba pentip ikan eu nong yalam kaliang persya Dr. Mukul Sangma ulang labu lightly kisni nagamta government business but lightly nagamta ke private members business. Ya ke almanak nabenta ke dorbar banwan la menjur ha kajing yalang jong ke business advisory committee BAC hapo kajing penya jong lampang kajing dorbar thawan uba met ba lengdo. Menteri rang ba berim ulang ru bada ke babu jingmut ia ki election banwan house nem hajar pulai kit khot kin yale kat bala ban yasim benta bat ban kren halor ki mat beper ki bakta ya ke jala bat ya kinong shongshong kumju. Members of the committee, we deliberated, we discussed about the considered time duration which we feel should be appropriately allocated both for the government business and the private members business. And the discussion ultimately culminated into a decision wherein we will have 6 days of sitting starting from the 9th instant till the 16th. So there will be 6 effective working days, out of which 3 days are allotted for the government business and 3 days for the private members business. Kinong krisyan na kisengsan pertay per na kaleng saudang keselong apa kajingilam uba bangkit kupar nongrum General Secretary Barim ka NCP Youth Wing Mikalia kila penyeso ialah dia ke BJP henin kasngi. Presiden Kaseng ba Ernest Mauri bat ba Sanbor Shulai kilap yang buram yaki sekayeng kasem jang ke BJP. Haba ajing keren ha kajing ilang ba Sanbor Shulai lo kerpat yaki ban tresitam na benta Kaseng ban kenturu ban ai mensim yaki lok ki jor ban penyeso alang bat ki ha ka juga por ban tre ha po kajing ilang menteri rang badu kari Narendra Modi. Presiden ke BJP Meghalaya uba Ernest Mauri ulang baki beriu ke jala kilap yang ke BJP bat ukermen bahagi ni kisngi banwan kinong kersyan na kiwepat kisengsan pertay kinsawan ban penyeso bat kener ya kajing kersyan siya kaseng. On behalf of the party, we express our sincere thanks to each and every one of you, all our brothers and sisters, our young friends, who have come from the various part of Shillong, Florida, but
to represent us as announced also that later on each one of you, your form will be filled up by the members of the party. Kani ka dak kesin abamahi ipai ba lipiang di parti BJP lamba tanongin kebagayan kebangiom kebanikom kere nam kadri kabaar kebadai nam parti pat balai parti lagi kene kere kebangiyan bat nanong ibi hadirin lebih berjasa ke BJP binong bakso lebih dan BJP. Habat herteng yaw menteri rang ba kajala konrat sangma bat unong ilam ke NPP unong ilam kaliang persya umukul sangma ulaang ba umenjur bat ukonrat sangma ba kasorkar ba menta kelala ban penulang ya ke ka ba kiwe kisorkar ba mensyua kimla satya ulaang ba kajingle jong kasorkar ba menta kelayalam ya kibrewan penduk jingkermen bat ban sedang bu jingkliru ya kinong yalam Kidon ru sibun ki ek ki jingja sya keno ha kajing bombiang kerukom treikam bat kajing bamsap ya kebalawan rak hakmat ke sorkar bat ba kajing kentat na kepor syakapor laki bor penyat kam juk hamja ha kipor balalej la keno mukul haba penpau halor kajing ajing keren jong menteri rang ba ha kesengi rakhe ya kajing yo laj lot kari Incumbent government has achieved what other governments in the past have not achieved. You know, they have achieved to generate that narrative where the question of probity in public life is being questioned by every citizen in the state. That has not happened in the past. There are too many, I said too many. You will have to have, your fingertips to count actually one by one. And you may have to pause to rethink and then recollect which are those issues. How many instances of such alleged irregularities and corruptions have been brought before the government, and the persistent denial adopted by the government with complete sense of impunity, that has never happened in the past. Ketenan Information and Broadcasting yang kesorkar pedeng kelakang ya pratliki channel lat pathai kubor hapo YouTube kawe ke Facebook account bad artli ki jing tha ki balabo ha Facebook halor ke jing pensaprang ya ki kubor lamler habayade bad ke jing shngan jong kari ki jing yede ba shabari bad kesuk kesan ka channel lat pathai kubor hapo YouTube ke balasha akhang hapo ka an jong ketenan Information Technology ke kentup ya nyotli ki channel na India kata ka Lok Tantra TV ke UNV TV ke Am Razvi ke sarkari update bad kawe ke news ki dunia na Pakistan kini ki channel ki balasha akhang da ketenat lalap ba kalong ke jing mai ke jing shngan jong kari ke jing yede lok habreng ke India bad kiwe kiri ke perthai bad kesuk kesan ha kari Kesorkar jelah harengkat ke jingis nok tilang bat ke MYMEG ke program ban kenti ya khoi ke subah ke jo ke por ban aimen sim ya ke jingis sim benta ha ke sensyar khadar ban penek pensa ya ke jingis telun jong karoi ke par kala rakhi ke azadi ke amrit mahotsaf harengkat ke jing pelaj ya ke sor tenra jong ke jing roi ri ya kani lashna da ke kenhun kinong put nang tember bat riudon sap da ke bapendan kam ya ke jing tem tenrai bat kani ke video kalau pensyok bid ya ki bebun kinong pej leng ba ke internet nadu bala pelat ya ka ha ke janmit haswa ban rakhi ke sngi lat lut ke bah nyu pun rew kani ke jing ruai kala saprang stat leng ba ke internet bat kiran san lat pathai ba pher ke jing ruai ke keren halor ke jing keu bat ke jing ya len ti jong kam khleya ha ki san snam bala let
Mentapat ni pe ke jinglong jingman ke sumnyang ke Shillong, ke jing shit kalong 8.9 degree Celsius, bat ke jing kriat kalong 4.9 degree Celsius. Ke jing sngam ke hau kalong rupusan ke spa menstep nyupsau ke spa janmit. Kelak bandan ke jing hap slap ke bamalumala habun ki jaka. Saya siang ni penkemau ya pi baik ni kubor jong ni pila ruban pet live ke YouTube channel jong ke news Shillong. Coba pun saya bukut jong top kubor yang pip yang saya siang ni kimat bakong san. La ajing bit ketenat telecommunications ban play lenti ya ke 5G la kumno hau benai ban 1. Dan sedang ke dorbab senra jong ke yang dorbab hau an ke jalan adu kendai terik benai lur. Kang ke sorkar ya prateli ki channel lat pathai kubor po YouTube ki bapen sapyang ya kubor lamler ha ka baya day bat ki jing sngan jong kari ki jing ya day besabari bat ke sukasan. Bat la pelat ya ke jing ruai ri ha ka sur jinglong penrai ha Meghalaya. Di perlak ketung lepoi sebukut jeng atuk kubor jeng imta ke janmit haduk pengisem yang berpila syai kesini kubdai pi barok.